Tala falava le whaupoponga o telefon mo le nea o auli. Ele o manino pe to afia pangotae o ese mai male to ese, ele aini fale e o iai, pe ona saunoa Mark Mitchell, o le minista o fale pui pui, na wha manino e Mitchell, ele o se matawhai o ile na ale matanga ruenga, o le maitau o wha maumaunga, o lao wha inga o tangata ele aini fale e o iai, pe a mai au na tudi o lato wha salanga, o se lipoti mai ale o kika na wha alau iloa mai su esu enga ile aso, e wha apea o ia wha maumaunga e tāua, ona e te taona o ngatusa mafuafuanga le malo, lea e tau mawhai ai e whaititia tangata ele aini fale e nonofo ai, o lo o tali mai le o kika, e tatau i le corrections, po o le pūlenga o le whale pui pui, o na wha mau i lalo ia vaenga, o na e ai au nanga e mawhai o na fesosoani ina ia tangata, na tali Mitchell, o le to ese ele o se nofoanga e nonofo tu mawai nisi, mai le o se ngā luenga na ale pūlenga, e va ai po whea anga i ai pangota, pe a maangalo mai le to ese. E te tawana a matawa aia sina pa ui le penisini i vai aso a sau, pe ona whaalawi loa e kamupani penisini le aso. Ua a matawa aia le pa ui lalo le tau o le sua au. Na sau noa le pule silo le pau mo le waitomo, o le tau fea o le tau mo le lua vai aso, o se tala le leilea mo le tau wha pa ui na lalo le tau o le penisini, se iwanga na ai le tiso, o le awhainga tau na wha pa ui lalo le tau pei ona lipotia. Na mawala wanoa e whaatala noa ai ele le tio New Zealand nisio aveta avale i pamu penisini, i le tae awana leila, na whaalia ne ai atunga lunga o nisi i le taunga tau le tiso, le ua maua lunga atu na ilo o le penisini i vavalu. E lua se lau ono sifuru pamu penisini i le atunu o lo whaatawa tua i le tiso i le tolu tala iwa sene i le lita, whaatala lua sifuru sene i waikato ma Bay of Plenty. Ua whaali popo lenga o pulea o ngai au kilani, i ala fuafo le ero ua tuuina mai i a onga. Ua whaalawi loa le ero whainga fo li poti, e te tau ona muli ta ia e a onga, a matatu le kuata lua o le tausanga nei, e manatu le ero, e whaafaingo fia i e maatua maa inga o na whaitau li poti, pe a whaafilanu wai, e talitonu le pulea o ngā pakuranga, o ia la fuafo, e le manino ai tūlanga o ia o ngā le whanau. O lo ia ili popo lenga, o na e le whetaui ia o ngā e pito nuu e maula lalo tamao a inga. O lo o talo sanga isi pulea o ngā ina ia tau fia le whaonganga o ia la fua, ai to ilo le ero. E lata i le whasifuru pasene o physios ua mananao e tu uala tonga luenga e tu sai masu esu enga lata mai ale University o Otago e tu alima se lau fitu se fulu physios na whaia e aisu esu enga ma o le whasifuru ono pasene e whainga luenga mo le soifua malolo i na New Zealand. O le a matanga luenga e whaia i Stewart Island e whaangaio i ainga luenga ina ia o atu le kirisimasi ua mawhaiona ola le pawa i le malo si anga mai le la o se polo ke ti ua lewa o na whaatala noa ma ua fuafua e amata whaonga ina i le kirisimasi. E whaaselau walu se furu a inga o lo whaonga le tiso mo le afi e o laile le tise ma ua si itia mawalunga a la tau pili ta loona si i le tau o le tiso. Whailoe se tasi o lau whai pisinisi i le nuu e lua na pisinisi ma ua sili atu i le tai se fulu afe ta lala na pili o le eletise i le masina. Ua whaatu mawina i le whale tupe whaleo leo le pasene tuloi o tupe i le lua tesima le lua 5 pasene pe ona li potia le tio New Zealand e ui i le whale tono le tamau a inga o le lalolangi. Ua to ilo i le komiti o whainga whaawai tau tupe a le whale tupe whaleo leo hana walo anga mo le tau o le soifuanga i se taimila tamai. Ua walo i le si itia o le tau o le soifuanga i le 3 pasene mo le kuatae o mai a mati. Ma le whaate sima le 2 pasene i le kuata tau sanga e o mai a iuni. O le aso se fululu a perilai a matamawhai ai ona whaonga e tangata i Wellington e pe patala tupe po o cards, whaapea telefoni, e tutongi ai o la tau pase se i pasi mana fuafi. O lea whainga na fuafua ina osi itia le tau o le penisini ma le suau o le Metlink, ma ua lapata ia e le pulenga anu a Wellington le tele o malanga a pasi mana fuafi o le a whaititia i le lumanai, whaapea pase se mofea o inga lautele o le asi itia. Lipotia ele le tio New Zealand, o le amawhaiona whaasao ina le 20 pasene a tangata, mai le whaonganga o cards ma api i telefoni, e tutusa lava ma le whaonganga o tino i tupe peitai, o le ai le tau whaopopo e tasi tesi ma le 5 pasene o surcharge, pe a whaonga le telefoni ma le card,
E tutusa lava ma le pasene e tutongi pe a top up le snapper card o tamaiti a onga whaapea tangata e whaonga le community services card e mo o mia pea le whaonga o le snapper card. O le aso se furulima o me e whaamamalua i le si itanga fo o pase se pasi no foafi ma wa ai Wellingtone. Ua wa ai le si itia i lunga o le numero tangata e whaonga feo inga lautele ta lona si itia le tau o le tiso ma le pinisini. O loo fautuaina tangata whaatau ina ia mataala inisi o tau whaasese ualia e mai e awala mai i Tala fau pepelo po o news e whaonga ai atau tangata maua lulunga ma le au whai pisinisi e maunu atu ai tupe e le o seitu a inga tau whaavalea fau lea pe ona a matalia e mai a au kusolua whelua wha peitai ua wa ai ale si itie lungo numero ads i le moni wha pea Tala fau e tai se nai tangata o Tala fau pepelo o loo lato whaonga aina wha ailoilo po o logos a ofisa whaasala lau te telea New Zealand e aile One News, le Tio New Zealand, New Zealand Herald, ma le TV New Zealand. E whesiri mai ia upenga ta whailangi ina ia resi tala atu i ngō tangata pe a mai au na whaitau i Tala fau o na wheso o tai mai leo lau tau whaavalea i tangata e whesili pe fia ini vesi ini whaaputu ngā tupe. O loo lato whaonga aina le AI e whawai ni ata whaafolinga i tangata i longa o le lalolangi whaapea taitai o mālo. O nisi o taitai wa whaonga aina o lato wata e au fiai wa wasa mana ia Winston Peters, Steve Cherkovich o le puli o le Kiwi Bank, ma le puli o le Westpac, ia Catherine McGrath. O loo fautua ina tangata, ina ia whaafiso o tailau whale tupe pe a masalomia, ma wa aia ua ave e seni tupe i lau teu ngā tupe e au noa malo sila fia. Vidi le o valu se lau, valu whaalua, valu whaono, e mawhaiona fiso soa ni inisio mata upu ua ea a fiai, mai i whainga tau whaavalea. E valu a whetala ua whaasalaina i se ali i palama e le ai se lai se ne whainga luenga, o na oninga luenga na ia whaiei o tago, e le i au sia tuunga mo le saunga le mo, ma le soifua maloloina, e lima whale o ainga na whaiei ngā luenga whaalelea a Ben D. Clifford, i le vao le lua whilua tolu ma le lua whilua lima, e au whiai le whaapipi ina o paipa mo ala vai, paipa mo vai inu, matane mo vai vevela, na tele i umia ina se laisene e whaatangai o na ia whaatinoina ia ngā luenga, e uisa ia umia mua se laisene na te whaiai ngā luenga, i lalo le vaava ainga i le vao te se malua fe se fulu lima, ma mati lua fe lua se fulu, o se tangata taua au hao. Aina ta ua ili komiti whaafoe mo le au palama, le au whai au wala, whaapea tangata i whaapipi ina kesi, e nā tele i umia ina lava se resitala loa ia po o se laisene whai ngā luenga. Na io e ina e pēno na molianga e valu i luma le whaamasinonga mawalunga i le aso tolus fultasio mati. Ua te tala i kala estete se whale ta alo e mawhai o na whai eiva senga whaamalo stino ma ta alonga mo tangata matutua ta iono se fultau sanganga i lunga. O va senga o lo ofo ina mai ele move o se whaala potopotonga e nafa ma le whaamautino aina o maua umai tangata le awanoe awai i ta alonga, siva, maisi whaamalo stino. O le tangata pito i matua ua awai i va senga nei e fitu valu tau sanga le matua o lona soifua. O ni wasenga o ngā tele e whaangai oi ma whaamalo stino ai mātua matutua, pei ona lipotia e lele tio New Zealand. Ua wala au se tasi o tangata e sue ina tino mali liu, ina ia whaiani ala afua e whaamalo sia ile puipuinga o tupulanga talavou, i lunga upenga o fesota inga, o se talosanga o tu ina mai, talu le whaalavelave leana tula i mai se talavou se furuvalu tausanga, na pule leola ini na itu la munmuliane, talo na umau na whaitau ini tustusinga, mani tau whaamatau, ilunga upenga o fesota inga, na maua isu e ngai whaapea, o lea talavoe no nofo maona mātua, e lea ini a fianga ilona soifua maloloina, ma ona moe mitinga mo le lumanai, sa fia avea o ia mase leo peitai, o le luafilua tolu na whaiailo na taotonga, ma amatai o na tele ina nofo le fale, o le nā taimina whilo ai ai masi tamaita ai mai Timaru o Laura Wilson, mana amata na whea vea i la ata e whela foa ai i telefoni. Sa liloi manato le talavou, e leo se tamaita ai moni lea la te tala noa ma whetusia ai o se tangata tau whaavalea mai Afrika, mulmuliane whaamatau mai e le tangata i Afrika le talavou, e na te whaasoa i nā tuata ma videos i lungo le YouTube ma lafo i tangata, pe aia le tutongi nātu le lima a whetala. O lea whamatau na matua popole ai lava le talavou, mai ua ina pule leola ini nai i tū la mulimuliane.
Ele ima whaiona maua leo le tangata na whaia le tau whaavalea ma le tau whaamatau. Ai e tali tonu, olo o ia whaia I isi tala vou. Ili poti mai leo, e o atu I le se fulu mata upu whaapea e wha o atu I le vai aso, e o lava I tamaitita I iwa tausanga, olo o afia I le wheawea inga, ma le whelafua inga o ata I lunga o pengo whesota inga, ma e tele ina whelafua ai I tangata lātou tele iloa. O le valu pasene o talavou e afia, o le itu pāwa lii, ma le itu pāo tamaitai e le vau le tai se fulu ono I le lua se fulu tausanga le matutua. O lo fautua ina matua ia tala noi whanau, ma siaki le whaonganga e talavou o upenga o whesota inga, ai mai sepe o tala noa ini tangata e le I whiloa ai mua I ai. Vili le tasi o 5 mo leo pe a masalomia ni mata upu whaapea, ma lafo se whea tustusia I le net safe, I le whaalua valulua pe ama o mia le fisosoani. E wina tau mawasi na mapusanga mai le whaasilasilanga a le Presidente Amerika Donald Trump I le aso na nafi, ina ua ia whaasilasila le tauwhia o le pomuina o Iran I vai aso e lua, ai se I whaia whaatala noanga I le vao malo e lua, ai ua whaalawi loa I Israelu, se oso whainga te le panona, o lo ofuafofo I Iran I whaia oso whainga I whale suau lea e inu utua oi. Whaailoa le minista o le soifua malolo I na le panona, e whaitau se lau tangata wa mali liu mai I pomua Israelu, e au noa ma se lapata inga I tangata o le nuu e o ese mai. O le aso o lo whaia I whaatala noanga I le vao le Presidente a Pakistana, Iran ma Amerika. Ua lipotia wa tatala na o sina vaenga o le vai nuu o le Strait of Hormuz. Ai o lo tawhia pia waa se I vangana ua watu se whaatangana a Iran, e pasi ai le vai nuu, a o tali ai whaatala noanga ua whaanga solo I le vao malo. Tala fōwia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.